Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. APHLC amai pujai kathar pen pherang ke amai kangni pon. Jai kathar pen pherang ke amai long kaning je pon ke kedam tangani. Sik sedul alam the kaching wai ke isi mesen lo. Lapen man pen ke no atum penta chingki chingwai long lo. La sik sedul ke ing long aso atum aphan ke kenang sot binong. Lapen sik sedul arlo along ke vote sita ing long aso atum kali amune atum ke vote nang chok do nong li pasi jai kathar pherang ke thingno ning je pon. Tang te pherang ke mai long kaning je pon alam thile ang ton pen arju ponsana nang litum phan kaning ye kangtung la puelo jo arni si ke dam tang non a chiklo November a chiklo krehini la pen kriye thom arni national seminar dolo 6 schedule aputha la ke Karbi Anglong autonomous council si organize lo la pen kera kacherap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam la pen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong autonomous council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM la pen hala CEM MLA MP atumta nangdun thu tede apa ye nangdun thu tede amat kapra ka preside abang inudvet nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum do chot la phi ka vedar lo krehiniar nita krethomar nita alang litu avedar lo avedar lo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke miulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodor de pu si aja atung ki pu autonomous state si genang poma 6 schedule si genang poma pu si ke pu sita ketok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son sita lage karju nang ya lam kali athema hala article 244A long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pun thak si do pu ketok do ko ketok hala si tok thip le until la si genang ma pu question se ave hini ta nang lage hini ta nang ni ti ko si autonomous state ke do thek po na hello la si hini ta nang la bangke aku chodor de palam li 6 schedule ke choja phan gali lage काम के claim ya phan ilitum akar Anglong autonomous council lapen ilitum election ke do anta ke choji phan gali lapen ka khela ji phan gali akam ke claim ji phan si ilitum election ta politics ta itum ka khela ji phan ka pathu ji phan gali ka pathu late lage ka pathu chot pulage lage itum weird that pulage itum a dead ke politics काम के claim ये फन लगे काम के claim ये फन और निसी सीता इलितुम पुलो शिक्षिदुल के बिओंग हैंडेन पुलो और निसी पुथिप लो प्रोफेसर डोंगेल अलंगली के मिजोरम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लो अलंगली के शिक्षिदुल लम के ठेक पे में हा अमेरिका बैठी अलंगली सेमिनार की दुल तांग बा अलंगली पुथिप लो जे 6 schedule atenge ilitum anut ka prega phar jakong cho hang na mi kam we lo selami pula tante nang tum me thang si selamni nang tum me thang si claim nahi long lita lata e tribal atum si long chotpo election ta tribal atum si ar jak dun long chotpo lapen vote ta tribal tum si pilong chotpo pusi alang li ta ninge te kang lapen ha mizoram long ke do chakma a council lapen mara a council lapen aku isi dolang ladum ke thomdo autonomous council lada halada tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjap long chot
son thak si itum da Karbi Anglong ta vi nangi la si ilitum APHL si itum ke Hong Kong alam bangai la ke hok alam lu pusi jok lu pusi itum hanang putikang kibl APHL si jok lu directly nang pupe seta la ilitum APHL si ke hang alam la pen nili ta kaning jedun alam si jok lu pusi ala tu puet তার মানে APHLC কি ক্লেম বম কাম আনকে চকলো পুসি নং পুয়াল আরনিসি লাসি সেমিনার বাং মি ওলো ন্যাশনাল সেমিনার নিনি হা চমাং আতুম তা বাহিনী তা নং দুনলো হালা তুম তা পুলো চমাং আতুম খাসি হিল সালং তা খাসি আতুম সি ইলেকশন থুরলং চট লাবেন খাসি বেন কারবি আতুম সি হাদা ভোট তা পিলং চট so until la tangte da council ben sialang ni tumai ke hanglo al pen kel pu bang ni sian da chitang de MLA da chitang de la pen MP tami chitang de nang nangli la supta ko pisi ku yin kopia potona je tong dun de lo ne ni li ga ma tha alang litum ke sikidul ke langching lu le der nei pu ma te di la pen chuta jing tip te der nei so da jing thi te der nei pu lo la ke thang da ka lia bostu pu se ki tin non ge bang so jing thi pe me langching lu pe me dress pe me tum si ge bang doctor tum sai si lam nei professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lake India chot kali international amunit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapen ni liga chinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halo lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 subparagraph 7 ta lakta lage ain ge silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po ga silam nang tum APHL si tum ke Hong Kong alam bangai lage hok alam lu pusi jok lu pusi tum hanang putikang kibl APHL si jok lu directly nang pupe seta la ilitum APHL ke hang alam la pen nili ta kaning jedun alam si jok lu pusi ala tu puet তার মানে APHLC কি ক্লেম বম কাম আনকে চকলো পুসি নং পুয়াল আরনিসি লাসি সেমিনার বাং মি ওলো ন্যাশনাল সেমিনার নিনি হা চমাং আতুম তা বাহিনী তা নং দুনলো হালা তুম তা পুলো চমাং আতুম খাসি হিল সালং তা খাসি আতুম সি ইলেকশন থুরলং চট লাবেন খাসি বেন কারবি আতুম সি হাদা ভোট তা পিলং চট so until la tangte da council ben sialang ni tumai ke hanglo al pen kel pu bang ni sian da chitang de MLA da chitang de la pen MP tami chitang de nang nangli la supta ko pisi ku yin kopia potona je tong dun de lo ne ni li ga ma tha alang litum ke sikidul ke langching lu le der nei pu ma te di la pen chuta jing tip te der nei so da jing thi te der nei pu lo la ke thang da ka lia bostu pu se ki tin non ge bang so jing thi pe me langching lu pe me dress pe me tum si ge bang doctor tum sai si lam nei professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lake India chot kali international amunit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapen ni liga chinia tenge pini alang litum meeting do hala dak halo lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 subparagraph 7 ta lakta lage
ain ke silam nang po alang litum ta pulo lage silam nang po ka silam nang ipu sera ke tok do tang kol rente silam bek nang po fundamental alolo lage utte ilitum phanon ke six schedule kahe no pu pu ia theke ki pu det titi ke ilitum amunit atum politics ke claim atum national party along dun det titi national party along dun po ange banghan national atum ha a plane ka selam ka do we ke bang ha delhi kunan ni okhomia muni takali si bang salam okhomia takali itum karbi thule lage inu ta dodun thu long le det lo hala tum si ka selam amar la si ladak itum malam nang chini dun de la national party pulote bjp congress lai hoi thu ge itum malam nang chini dun de ilitum phan ilitum le lo selam yu thala tum thang na nang chin ne pia lo po pak sinang pudun throng po la puya la masi ilitum la sik schedule he no pu ilitum emethang a party da ka vedet apot si lage kisum ilu ning hok ta non ke nang litum lawon ning hok ta akhei tin ta amethang a political party si ge selam lu west bengal ta Trinamool congress pu amenta Trinamool congress pu amen le do sita lage bengali to ma party lo lapen ke Maharashtra ta Shiv Sena pulo seta lage Marathi to party lo Marathi tum sia da ke dul ki en lo lapen ke TDP pu body hala Andhra Pradesh Telugu Desam Telugu Desam party ta lata Telugu apan lo hala tum Telugu alam al aphan si ka chelang ditilo lapen ha Chennai ta halata Tamil tum han se chelang lo la si halada DMK dulu AIA DMK ta do DMK ta do non market DMK si non ka che pahem pu Stalin DMK lage DMK ke Dravida Munetra Kajagam pu Dravira tum adet cepang tang nai palam ada halatum si amethang a party le national party ke li lage lason dak si bang Jharkhand ta amethang party dolo kopi bayang do la tu lapen ke ako Telangana ta party amethang dolo Punjab na amethang party do hala tu non bisarlam AAP ki AAP ko pumayang te Aam Admi Party Aam Admi Party ta lata Delhi Malong Party le di lata amethang to party lo ta Nagaland ta bang DPF polone pilone do amethang party Meghalaya ta bang NNC bubodi hala to amethang party do son sai sel la sin non dak Karbi Anglong la pen di ma sauta ilitum amethang party do dang ji non amethang party ke la APHLC hello all party leaders conference la long ilitum claim rapet lo khilonjia okhomia tu la pen adivasi tu hello schedule ke long cheng atum lo ningkan pharoge thom phrang si alang litum bhange litum nang tu nang du nang ne pu puno dak la lang jam nge alang litum duk ta duk o ilitum teng le abang ikui tema akhai ka akapre alang litum ke sita hala tum ta schedule tribe le akhai ka akapre hala ke negro akhai le hala bang ilitum ne mongolian akhai itum dak ke do an ke karbi ta lo dimasa lo garu lo khasi lo boro lo lakado mising lo tiwa lo lakado syam lo lakado beta lake Mongolia na khai sai se ilitum bangke la si non hoke bang ning hok ta khai si chelang la si ilitum ta khai si chelang na po lahai Jal Jeevan Mission kipi pontang adim an Central Government hinpen adim aklong an along IIT Madras team hinpen inspection kipedopon Government Sarkar hinpen kiduk kilak hawara rada tumaphan joy kipen kijonalang kipilong rebji aphan pu matha ponsi Jal Jeevan Mission scheme panong piponsi ke ongdung ahabaralo bangsu JJM scheme pale pondo la sonsi la khaisi doram la constituency halo worksong JJM water supply phangchu pherere water supply
Tharbiabi water supply, Rongphelang water supply, Maisam water supply, lapen Amtereng JJM water supply, Kepang Nipon Dolo. Bangso JJM kijunalang kaselam pon adimaklong kido anadimalong Central Timpen kahomridab. Bangso kahomri pon laki Center for Urbanization, Buildings and Environment, CUBE Indian Institute of Technology, Madras IIT M, Timpen, Chennai Prasad R, UPAM, Dev Agnibasya, Lapen Ulukunchi PhD Division Executive Engineer, Jyoti Hazarika, Amtereng PhD Assistant Executive Engineer, Mohanty Sopen, Kedanglok PhD Chokomaratu, Chirap Chitodun. Lapen bangso kahomri pon alam thilake, Sorkar pen, Hawarada dapan kepanong pon, Jal Jivan Mission Scheme, ko ansi ahokma, Klarda kalam the kelong pon pamichi apan, bangso JJM pen, Langke and Bom, Committee, Jal Mitra, Asa Worker, Anganwadi, Worker, Jal Dots, Lapen, Rongara dapan, Karjupan, Pido. Sonsi, Lang, Kipiklovek, Mate, Lang kelongvek adimaklong an, Humri pon. Pen anpar tabang soalang kai ki pusitame ki pamisian mati methang arong along methang pen jipang thir et pen kachilang pamichi phan alang litum pen than pare tikang wothalang so pen khoyati so Karbi Anglong news athe manel aprang la so langki thepen litum ko anane kisum ke boy ki phunang ha apok so bangso ipu so bangso la so lang pia Karbi lang pia roi pen la pa ando ni tum kisum la pen non la so la so a jolo kene o jema a kene pen wang man ni tum non me piklo alame Jakini Forest Range habang asa hemalong an Amri Chinthang Press Club Pherang ke bitung otum pen kahomrida Nijang Karbi Anglong la khakethom Chinthang constituency ke palo Meghalaya statement kachi koinot Jakini Forest Range office habang along an pini phai kunia chikloni phai inquiry Amri Chinthang Press Club abitung otum pen kahomrida pini labang so Pherang ke otum pen kahomrida mahut Jakini Forest Range officer Waisong terang hin pen Pherang ke thengno nangke thando na tengki non ningkrenga porahut kai ki setame thengpi kang huatum kilut kitet ajok nilitum dakte bokterai arong asar thela pen habang head office along staff atum do an pen chingki che thansi arniwang setame keton kelang asai claim pon bomlo lasonsi duty mate arniwang ason patrolling dam bomahut kidam tang ni phai cleaner cap ajo por bhai kri sira thong kepra troxy apor malom ingnam rai kom sai khila pen thengpi kang huatum angbong chiteng khengalong hadak tebok te rai arong ami karaphan thengpi kang huatum ari anathu no pak pen thululu ki pho abangamen anil thapa artaningkan inkoira ke thom asar buramen mon bahadur thapa artaningkan phokep lapen asar piamen amita thapa artaningkan plikebra pho laso hot humni ahem konglong abangki ingnam rai kom sai khiatum chipari deng pondo hem konglong registration number ML 05S8710 lapen ihuma bangki akimia matlang bonta kang huatum aphai ke omu naga job kang huatum aphan ke nepdunlong ledat lopusi ranger waisong terang ahin pen nang pachini do lapen apuson aduya hoyalo forest chokomara phai nang pabat pipo nang ji pusi KACCM Dr. Teliram rong hangaphan chuningri pidopo lapen rat sai klembang longsing be ahin pen setame lapuson Karbi Anglong aduya hoyalong cherai kom pame thek nang ji aphan ingnam rai kom sai khi aphai pabat ponang ji lapen la solong forest guard setame pipo nang ji la son thosi patrolling kedam aphan hem konglong setame ki pipon chi aphan si KACCM Dr. Teliram rong hang aphan tuning report non puthot Jakini Forest Range officer Waisong terang lapen Gokul Moduldur Forest Guard FGD lapen ratsai klembang longsing beatum ahin pen kaning jepon alam thile ang ton pen arju ponona Tadak pini nibhai inkoy November cheklo 2024 pherengke athengno nili ethethani nili Jakini range aputhak ethethani gnang je phansi nili lamthe paklang iglo ya non ningkreng
apa nang le dok nanda ilitum umjakan rans ke Meghalaya pen kachelo oil langroy ekapat lo lasi laso langroy jone da penangan arong langroy arong adong bang do pampura do serang do tili do lapendak halang da do lo lasi lahu arong bang thengpi thengprang do aprang ki dekan lasi nili hin pen dak abitin pampura dolo headquarter habang dolo latung apan ista patum than anibang petroling padam pen kam paklem bom lo sita patumi dik krimer kem ani abang koson tong penone kanghu atum han arju thengpi kerat arju long pen ista patum dam lo kedam pen mat kanghu atum bang ista pen cheteng kheng dar lo la so joine si pini pherang ke tum ta nili tum long na humri lo nang ke humri apot hak nili thetheni bangsalam klartak pen ratapan pachini glo la pen nili hin pen kachunungri ke la hlo je ili tum da adai adoya hoy ke do atum do an sita chuningri lo je thengpi kanghua bang klem klerat ke e bang si paprang nili kaike ta nili hin pen nang je bom lo je serang pampura tili hawang para khan ponon da kadung rai sabuda ponon kheleumang ponon nili hin pen ke thengpi thengprang kwan ma ke nang ji kwan ma pining ke nili hin pen pi pon bom lo sita kanghu abang ahorada kedo joine nili to da songkrung ason chi bandar lo lasi sarkare hin pen nili dia fosa phan kachunung ria teng pen ja dak nili to adoya ha kedo yok cherai kom chena thon chi theklong pa ase dak abang battalion ma mate forest battalion ma homeguard ma nang piasan te nilitum forest department bang an che kerai kom thagya phan department penta asap o ardi domujot po lapen kedo ke dam tamme nilitum ta theklong po pusi media thengno nili ethe theni wet sita kachunungri lo lapen lamthe paklang lo pusi nili hin pen an che nili ton lo kardo Katsa hatom pen Karbi rong barimalong hembrit ki priya dim kahumri dam la pen pherang ke amai sitame ingni po kedam tang phai kuni ni phai kriser ke bani nagalena hoy kedai lahorijan Karbi rong barimalong ajo phelo omphu ingti pi pen chetoidun robin ingti kisonteron andrew tiso peter tiso atum bangpli ki japon pen ajo jero apor jcb pen hem hum thong kep susya hem patong tikang etlo lasila puson thang aron awe pin pen nada jakong pensi nang claim that ma law and order nep ing nang ji pusi ke hang tame pedolo katsa song pense tame ningdu ningkyoy chipeklang athema mithang Karbi hijansi lapuson ki phona lasike wang jilang apor hot lapuson khayang bong suluk sodak awedatang ji pusi pherang ke mailong pen ningji po piprang tha nang le tum ta ale doji pen aku rada tum silong le phelang rai nang ji le pute me thanga Karbi bhan pota ki pi pa chetang ngoi je border ke do Karbi tong phan inglong ar lo ke do Karbi tong phan pi pe prang ngoi Karbi hom poti yong si tum chi pa theu nang ji le putang te ni le tum ise ka chuning ri do la pen people si non ki bi ke che so tum lang ikha dona tum non la da ka bang ke ma jok la chini ni le tum punang ne hala tum si ke chini tu council la tum la pen itum Karbi Anglong long ke thekeria tum an ke chini lo Karbi Anglong lahorian khutkuti abordar long ke parok ahoma tumsi hem kang tui an ke nang ke kim bahala Nagaland pe nanaga tumsi Karbi Anglong ke a hem nang ke kim ta plum thek thep pini an tame Karbi tume hem ke nang chukim po non son chukim po la chitiwa rong anta chitiwa ra thai awi non a chi chi we la ta building gali
เพล่างจุรเปียงนี้เปียงทองมาเป็นหลังมันสิสั่งย้ายสินั่งไอ้จุกิอีสิก็จริงยิงสู้ดูนะยี่มาติเคอาวิโดเลยพูดตั้งแต่แล้วสิกองศิลาตุมตาคิดดูke laga phan ma thanon ma thara tanon te ni tum ba chuning ripi bang ke council pen tala bang so jeto karbi rong barim along pe ne ke du ke sunga hok ma hok hema bang ke ACM ma tum le wang tung te sitame ne officer pan ba revenue officer to ma revenue circle a department do posila tum phanang pelang pachari ra hok karbi tuma kalima pela kola dak ke claim tum an don pharo at least nang enra thatum dalal dong ke claim ji ma a hok pe dong ke du ji ma lab dai Karbi Anglong ara tun te thu pang nang la dak ke claim chi pido ko dom hanta amen chini mati pini alang li ke yo molen teron ke yong si mo ning kan kep ko ya pi yok si ingram ai yor de le pute alang li phandai li tum ing sai nai kita pini alang le akam ke mi ke claim rong rupi thir mat Karbi Anglong border long ajap chi pulute itung ka sorsar nang ji ma kang sai ne ma ka churu nang Karbi Anglong ara tung ka chimon thinang ibang ke lasi pini ni le tum ke bang pen ormu bang ni tum ta lapulo si bang ke dak kisung to masining kiduk halatum nang ke claim tom phan le ning kiduk polam kali lasi nang le tum G2 JCB ke ban law and order phan nang le tum lo pilo posipo SP nang le tum phan nang hang lo pusinang limena ra phan ke chithan tang te law and order ari deng hodai ko ka phi elitum ra tu mi thang G2 elitum la bang soya kong chi ot unlang ma don tum Karbi Anglong ra tu ma thai tha je ni tum order nang tok elo nang tu mi thang la eviction na moi pu order la puson ki isu je SP la puson SP order ki pi unji la sona inut officer son pi unji ma ni tum karju kang tung bang ke eviction nang yi le putang te Karbi Anglong district council la tum silong le phelang ke aja kong do alang le tum phan isia loi pak do nang ji arona teng si eviction nang yi hemerit phang no ke lam so gali e donai he me kai chok lam so gali department hon tai le tum ta ke sa piun lake a ek ma sido are aron lam ji than de ile tum long ta ke theke re tum ta du ma ti non ke ni le tum ba nga chi chi be ta hai thi hek thi tok tak thai ni le tum ta ke char lia tum do ma ti la hai gan li tum aron lamba hor mu bang nang thana ta nang nilo non ki mobile se ore lo mobile me beklek lek ta ko pi section na ima ta klang et po la se nang le tum ha chi ni ba prang on eviction ko pi phan lo hemri ke patong long ta mane la ke attempt to murder lo nang le tum ke ajo zero 2 baje pa ajo baji sini baji ke thom muni da tum mang hu chit apolo bang pa ajo vo ke lo pe hedi ajo vo lo men thur plut te ha tun ke tong thap tong pru po mane bang ke men ka pheri ta thap dam pru ma ka nane chit ta dam pa lut pala nane ching chu dam paro para alang li tung bang pina polo je mo molen na tung bang ke molen teron po alang li men punang kok po chini dak na imati di ho molen teron na tung bang ke ni to muni phare pe sodet apon mo gari pen le nane na ke dam gari pan thai phak ta molen teron bang adai chi enangi po mane no hok mane na tum ode areng sudak pote la ke molen teron adai chi enangi bang pume seta isi bang pa clear bang ke nane na ke dam patikung patut patat ingjong paham pahum gari phale pha phuk ta me alang le dai chi enangi bu bang ke kisuman hormu bang arjuno dak ningji yi pote mathape me pen le ra da long bang ta ningji nei koi pata ahem pu ta me ahem pu chi krong me no ahem pu pote pipo se aju phir lo la dak wang na lang mati anar lu kring he ho anar lu kring se wang nang po dak ke ni long le lu